ibintu birakomeye inkuru igezweho. Amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariwe washutse u Burundi. None General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. Nibiki bibaye? Mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na FCM23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo, ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya M23 ari cyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu, ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakyemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Congo nko guhangana na FCM23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye, ubwo imirwano ikomeye cyane yabaga hagati ya FCM23 n'igisirikare cya leta ya Congo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya M23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi, zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro. Amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ari niyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko M23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Congo zibe zatsindira urugamba, ariko byagiye bigorana.
kurwana ibice bitandukanye Mikenke Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya M23 ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi. Uburundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ariyo yose mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. Mama 23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Congo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya Mama 23 ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage uko hagiye hatangwa ibimenyetso amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko Mama 23 isa naho ariyo yagiye gerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chirombo uyu mugabo utetse igihugu cya Congo nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi dore ko abagabo wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za Mama 23 nyamara Mama 23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko FC Mama 23 iri mu ngamba cyane ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Mama 23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye aho bari kurwana ku banyamurenge bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Congo nyamara bisa nkaho uvirana ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ibintu bigezweho bisa naho ari ibintu bigiye gushimisha bamwe mu bakongomani baturuka kuri ubutaka bwa Congo by'umwihariko muri Kivu zombi yaba Masisi n'ibindi bice bitandukanye hagiye haturuka impunzi z'abakongomani zihungira mu bihugu bitandukanye n'abahungiye irwota Masimbi. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Mama 23 kurira no gutakamba kwacyo byamaze kumvwa n'amahanga. Ibi kandi bikaza gukurikizwa n'ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare abasore n'inkumi bamaze gukora ubwo bigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi bitandukanye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo nicyo kiri gusufura gisafaringa kigerageza kureba uko cyakisubiza bimwe mu bice mu gihe Mama 23 yo yamaze kubyibikaho ndetse ibyibikaho mu buryo busa naho butayigoye. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa na leta zunze ubumwe za Amerika umuryango wa East African Community ubwo nukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika muri rusange akanama kamaze kubyemeza. Mama 23 iraza kwemerezwa Kivu Republic ndetse n'idarapo ryayo nkuko bamwe bagenda babivuga. Hashize iminsi aho hihiswa iki kintu cya barikanizasiyo cyo gucamo Congo ibice bibiri bitewe n'umutekano w'abaturage kandi ngo bikaza kuba byaramaze kubonerwa umuti ko bishobora kuza gutanga umuturambye ku bijyanye n'umutekano muke w'ibi bice hakaza gushyirwaho imipaka mishya maze Kivu Republic ya Mama 23 ikaza kugenda yemezwa. Ibi benshi bagiye babicira inyeri ariko nyuma y'utunama dukomeye cyane ndetse Afurika nk'umugabane wifuza umutekano ndetse nuko abaturage bawo bakomeza kugenda abatekana utunama dutandukanye twagiye duterana ndetse kugeza no muri East Africa itanga raporo ko iki gihugu cya leta ya Congo gikomeje kugenda kibuza umutekano amahoro n'amahwemo bamwe mu baturiye n'iki gihugu. Ubu mwanzuro wamaze gufatwa ibisa nkaho Tshisekedi bitamushimishije kugeza kuri ubu ngubu. Yari bwitabaza leta zunze ubumwe za Amerika kuko niyo akomeje kugenda ashyira imbere binyuze muri Kayikwamba ukomeza kugenda azenguruka amahanga yerekana neza ko igihugu cyabo cyatewe nyamara byamaze kuba confirmed. Abaturage bo ku butaka bwa leta ya Congo bifuza kwishyura ukizana nibo bakomeje kugenda bagaragara muri ubu mutwe Mama 23 igisa nkaho Mama 23 yamaze gutsinda Tshisekedi ku buryo bwo ku rugamba ndetse n'uburyo bwa dipromacy. Aha rero nta kiba gisigaye uretse cya gitutu cyagiye kigaragara mu bice bisa nkaho Mama 23 yari yarigaruriye. Ubu rero bisa nkaho bitari bwongera ukundi. Antoine Felix Tshisekedi
Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana umuri inyuma wenyine gusa n'umwe ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'uko etamajoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kumuhata ibibazo mu nama zitandukanye z'igitaraganya ziri kuba kuri ubu butaka, aho benshi bemeza neza ko ibyo Tshisekedi akomeje kugenda amushoramo bishobora kuzafegita amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana ku butaka bw'u Burundi baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bahabwa amahirwe, ariko akomeje kugenda yoyoka kuko asa naho yagiye agaragara aparticipa mu ntambara iri ku butaka bwa Congo mu gihe bamwe mu bayoborana batabyifuzaga. Ubu Tshisekedi rero ni wasigaranye wo kumugira inama ndetse no kumufasha muri ibibazo bikomeje kumugarizwa, aho ubu tuvugana bumwe mu butaka yavugaga neza ko bugomba kwamburwamo 23 ikirukanwa maze ntiyerekana aho igomba kwirukanwa yerekeza, kuko n'abaturage bo kuri ubu butaka bwa Congo yamaze kugenda abwamburwa mu buryo budasubirwaho. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe ibindi bijyanye n'amahoro ku isi yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyagiye kibasira mu bihe bitandukanye ibice bisanzwe bituyemo abaturage nk'uko raporo ibigaragaza. Hakagaragara rero ibice bitandukanye, harimo ibice byo muri za Masisi, ibice bya za Rubaya, ibice bya za Minembwe ndetse n'ahandi hagaragara impfu z'abaturage bagiye baraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Congo mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose byagiye bigenderwaho mu kugira ngo 23 ibe yahabwa Kivu Republic. Idarapo ryamaze kwemezwa, benshi bavuga neza ko hasigaye kwerekana imipaka, ariko bisa nkaho yikase bitewe naho 23 ikontorora. Agahinda benshi bemeza neza ko Tshisekedi afite, bavuga neza ko nta kintu na kimwe gishobora kukamukiza kuko yamaze kujya kuri pressure ndetse igitutu gikomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi abo yari yiringiye imahanga basa naho ntacyo bakimufashije. 23 yo irimo iragera ku ntego zayo nibura kuri 85%. Aba basore bivugwa neza ko bari intare za Sarambwe nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'amadubu. Bivugwa neza ko ubu tuvugana barimo barasekera ku ryinyo ndetse barimo barabyinira ku rukoma mu gihe bakomeje kugenda batsinda mu buryo bwa politiki ndetse n'urugamba. Nubwo bimeze bityo, ibice bitandukanye bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi ho haracyumvikana ibiturika, amadubu aracyatana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Congo, kuko bigenda bigaragara neza ko urugamba rwo rukomeje mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko 23 mu bijyanye na politiki na dipromacy kiyoboye ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatikagije n'amadubu, bisa nkaho Tshisekedi nta na kimwe cyagombaga kumurengera kuri iyi nshuro, uretse amahanga nayo yamaze kumva ndetse akakira ibyavuye muri raporo yakozwe n'abahanga mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro, baza kwemeza iki kimeze nkaho ari ukuza gutandukanya 23 n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Leta ya Kinshasa igasigarukayo maze na 23 ikagira Kivu Republic yayo. Ibintu ntabwo byoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye, ndetse hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana neza ko ubu tuvugana 23 ishobora kubiri gukorana n'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa, bitewe na systeme zikomeye cyane yamaze kugeza ku mirongo y'imbere ku rugamba zo kwirinda ikirere, ndetse hakaza kuba hagaragara ibisa nkaho ari ibitangaza. Systeme zirinda ikirere zigendanwa ni ibimodoka bigera kuri 2 bya 23 biriho ibyuma by'ikoranabuhanga hejuru, bivugwa neza ko ari byo birinda ndetse bikaza kubungabunga ikirere. Drone cyangwa se rokete n'igisasi icyo aricyo cyose cyakongera kuguruka muri ibice 23 ikontorora, benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye. Amakuru agaragaza ko abasirikare ba 23 bongeye kubona uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa, aho 23 izajya igendana izi modoka n'ibimeze nk'ibitanka binini cyane ndetse biriho ikoranabuhanga hejuru nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ni nyuma kandi yuko ibi bigaragaye ko abasirikare ba 23 bakomeye barimo n'abayobozi bakuru nka General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa n'abandi bakomeye cyane nka General Byamungu na Joseph Kabila usigaye ukorana na 23. Ibice byose bazajya bajyamo uretse mu mujyi wa Goma hasanzwe ubwirinzi. Aha
ahandi hose bazajya babugendana hehe no kongera gutungurwa na za drone z'igisirikare cya leta ya Congo. Igisigaye ni ukwibaza ngo iyi systeme yavuye he, ese yatanzwe nande, igisirikare cya leta ya Congo kiraza kubyakira gute? Ni ibintu bikomeye cyane bitunguranye bibaye kongera kubona M23 igera kuri achievement nk'izi. Benshi bemeza neza ko ari indi ntsinzi ikomeye cyane. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko ibitero bitandukanye byari bimaze iminsi bizengereza muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni mu bice bya Rwanda n'inkengero zaho hafi na Goma, ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha mu bice nka bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi, M23 yaba yamaze kubona uburyo bushya bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Congo mu bijyanye n'ikirere. Hagiye hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu bijyanye no guhangana bakoresheje ubutaka bagiye bagurwa n'imirwanire ya M23 yagiye isa naho idasanzwe, biza kurangira bafashe umwanzuro wo gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kirere. Niho wagiye ubona Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi baragiye bitakuma bakagura izi skoyi z'intambara ndetse n'amadrone. Kuri ubu rero bisa naho bimaze gushyirwaho akadomo M23 mu bwirinzi bwayo, ntacyo waza uyibwira, ndetse bisa naho bitari bwongere gukunda ko ibi bibombe ndetse n'amadrone yakongera kuraswa. Gusa nanone igihari ni kimwe, ntabwo ubu bwirinzi bwashyirwa mu bice byose birimo abaturage, ariko ibice by'ingenzi ndetse ahazajya haba habarizwa bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi b'ibikomerezwa nk'uko bigaragara, cyangwa se aho bifuza kuba bagenda babungabunga umutekano bitewe n'ibitero babona biri gushaka kuhataka, niho hazajya hakoreshwa ubu buryo kandi ntabwo bukuyeho uburyo busanzwe bukoreshwa mu mujyi wa Goma. Uburyo bwo buhamaze n'igihe butagendanwa. Ibi kandi biragaragaza neza ko M23 yamaze kwadivansinga muri tekinoloji, yamaze kugenda itambuka ku gisirikare cya leta ya Congo. Uko Tshisekedi yagiye yibanda mu kugura ibijyanye n'ibibombe azajya arekura binyuze mu madrones ndetse no muri Apache Rukobutazi n'ibindi bidege by'intambara, ubu M23 nayo yamaze kubikemura. Ibi ngibi binetarariza ku buryo bukomeye cyane izi drone ndetse ziba zirasiba ibibombe biremereye, bigasa nkaho bibaye impfabusa, aho ibi bimodoka bigendanwa bihita birekura misile nazo zigenda zikanetarariza ubu bumara ndetse n'uyu muriro w'ibi bibombe biba birekuwe n'izi ndege za Tshisekedi, bikaza kurangira bibaye impfabusa, aho biguye ntihaze kugenda hangirika. Ibi rero biraza kuba biba confirmed mu gihe Tshisekedi we yamaze kugenda ririra mu myotsi nyuma y'uko yamaze no kwamburwa zimwe mu ntwaro nk'uko byagiye bigaragara. Intwaro z'abarundi cyangwa se za Tshisekedi zari zanyuze mu Burundi zaje gutegwa na M23 mu birometero 4 gusa zirenze umupaka wa Kavimvira zijya hafi n'umujyi wa Uvira. Ibintu ntago byoroheye Antoine Felix Tshisekedi. M23 kubwirinzi bushya benshi baravuga neza ko ari uburyo bugezweho ndetse bugiye kujya bwifashishwa, ariko nanone benshi bamaze gukomfurima neza ko noneho aho bigeze aha M23 igiye gukora operasiyo yitonze ndetse ayizajya igendana ibimodoka by'intambara, kubera ko ibisa no ku butaka aho iba yamaze kugenda igarika izi ngabo. Ubundi bitero byari bihangayikishije M23 n'ibitero binyura mu kirere, ibyagiye bitana bamwe mu bayobozi, ngira ngo muribuka nk'urupfu rwa Wiringoma ndetse n'abandi bagiye baraswa na drone. Nubwo hagiye habaho kwihorera, ariko M23 ntabwo yagiye ngo itereriyo. Ikimaze kugaragara nkaho izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kugenda zisobanukirwa uburyo bushya ndetse na systeme. Gusa benshi ntabwo baratinda cyane kuri iyi systeme kuko si ubwa mbere igaragaye ku isi, ndetse uretse ko ari ubwa mbere yabigaragaye hano muri Congo. Bisa nkaho M23 ifite umwe mu baterankunga bakomeye cyane b'ibihugu by'i Burayi bikomakomeye nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa busanzwe bukora izi systeme, kuko bisa nkaho M23 izi systeme kuzigondera bigoye. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki batangiye kuvuga neza ko icukurwa ry'amabuye y'agaciro ya za Rubaya n'ibindi bice M23 kontrola ari byo biri kugenda bifasha kubona ubushobozi bwo kwiyubaka ndetse no kugura nk'izi systeme ndetse n'ibindi bikoresho bizajya bifashishwa mu kurinda ndetse abaturage n'ibice bitandukanye birimo abayobozi ba M23. Abaturage barishimye cyane ndetse baragaragaza ko igisirikare cya M23 gikora ibishoboka byose ngo kibe cyabarindira umutekano, naho biyemeza neza kuzakigwa inyuma. Nubwo ibitero by'igisirikare cya leta ya Congo biba bitoroshye mu bihe bigiye bitandukanye, kugeza kuri ubu ngubu rero M23 yamaze kugenda itekana, yamaze kuba safe mu bijyanye no kurinda abayobozi bayo ndetse no kurinda ibice yaba ishaka gufatamo, kugira ngo Tshisekedi n'ingabo ze batongera kubarasaho n'izi
drone, ariko nanone benshi bamaze kuvuga neza ko ibisa nkaho ari ibishashi by'umuriro ma 23 yongeye kurekurira ku kibuga cy'indege cya Kisangani byagize izindi ngaruka zikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi, ku buryo bisa naho Tshisekedi atagifite aho guhungira. Ibi turakomeza gukurikirana ibi bitero bikomeye cyane ma 23, noneho ntabwo ikiri kwicara ngo itegereze ko baza kwirasa ngo yirwaneho, aho bwiri gutungura ku buryo bukomeye cyane ikahuranya, ndetse bikarangira itanze isomo rikomeye cyane nk'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupo, aho ma 23 yahagabye igitero gikomeye cyane yifashishije drone. Ibi rero biraza kugaragara neza ko na nyina wunda byara umuhungu, bitewe nuko ma 23 yagiye itegwa aya madrone ibihe bitandukanye. Ni igitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho none hayemeza byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Congo. Ibintu bihinduye isura, ibyo benshi batekerezaga biratunguranye sibyo bibaye. Ni nyuma y'uko ma 23 yakomeje kugenda irwana igerageza gukora ikitwa Kivu Republic. Ubu benshi bagiye bemeza neza ko bisa naho byari bigoranye, ariko ikigezweho ntabwo ari Kivu Republic. Ubanza ma 23 yarakomeje kugenda iyo byamarari, ndetse ikaza kugenda itungura benshi cyane, ahubwo Tshisekedi akaza kugenda agerageza no kurwana na Kivu Republic, maze ma 23 kuko yari ifite gahunda yo kwiyomora kuri leta ya Kinshasa, bikaza kurangira noneho ngo kigiye guhabwa ubwigenge neza neza yifashijwemo na Joseph Kabila hoze utegeka iki gihugu cya leta ya Congo, ndetse bagitegetse imyaka myinshi cyane wasimbuye na Tshisekedi. Uyu mugabo kandi uri kumwe na ma 23 hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngo Volcano Republic yo igeze neza neza ku ndunduro yenda kwemezwa. Ibintu biratunguranye cyane, iyi Volcano Republic ije gute mu gihe benshi bibazaga ko ari Kivu Republic? Volcano Republic yatangiye kunugwanugwa, ndetse benshi bavuga neza ko process zigeze kure, ibyo bagaragaza nkaho ari ibintu bitunguranye cyane, mu gihe benshi bari biteze Kivu Republic kubera ko nubundi ari Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bigorana. Ma 23 nyuma yo kubona neza ko yakomeje kugenda itegwa imitego mu bijyanye na Kivu, ndetse ikaza kugenda yitambikwa ku buryo bukomeye cyane na Kayikwamba ndetse na Tshisekedi, bakomeza kugenda batanga ibimeze nkaho ari ugushoreka mu mahanga n'ahandi. Ubu tuvugana Kivu Republic ntabwo benshi cyane bongera kuyivuga, kuko hagezweho cyitwa Volcano Republic yo ngo n'ibyangombwa byamaze kugenda bitunganywa. Benshi bavuga neza ko ma 23 ibi yabikoze mu bimeze nko kuyobya marari. Ese Kivu Republic iraza gushoboka nubwo ma 23 nta kirabitangazaho, cyangwa se Volcano Republic yamaze gushyirwamo imbaraga na ma 23 ifatikanyije na Kabila niyo iza gushoboka, cyangwa ma 23 iri gushakira habiri kugira ngo aho biza gukundira ariho iza gukubitira? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko ikisanga n'ibintu bitoroshye ma 23 nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege hano mu ntara ya Cupo. Ahangaha neza habaye ibintu bitandukanye cyane. Abasirikare barindaga ikibuga cy'indege bagaragaye bahunga amasigamana nyuma yo ko ma 23 iharashe, ndetse ikaba yatangiye kwegera imbibi z'iki kibuga cy'indege. Ibintu birakomeye, Tshisekedi aracyatabaza kugeza kuri ubu ngubu mu isi n'umugenzi, aho avuga neza ko ikibuga cy'indege cyakoreshwaga ngo n'abaturage, mu by'ukurikirana ikibuga cy'indege nyine n'ubundi mpuzamahanga ngo cyamaze gushimutwa n'izi ntare za Sarambwe. Ibi byamushyize kuri pressure ikomeye cyane, ndabikubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane rero zemeza neza ko igisirikare cya ma 23 cyamaze kuba gitanga isomo rikomeye cyane. Ariko kandi reka duhere kuri iyi nkuru yemeza icyitwa Volcano Republic yo ije gute. Ni ibintu bituruka hariya mu mujyi wa Goma neza neza, ngira ngo murabizi n'ubundi ma 23 yahoze ituruka hariya mu birunga nk'uko bitangazwa, ndetse byagiye bigaragara bitewe n'uko izi ngabo za ma 23 zari zarirukanywe, ndetse Tshisekedi atifuza ko bagira uburenganzira ku butaka bwa Congo. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba aba basirikare ba ma 23 baturuka hariya muri Volcano ndetse na za Virunga parike n'ahandi, baza kugenda bagerageza kurwanira uburenganzira bwabo. Ibi kandi baza kuba basa n'abagiye babigeraho mu bice bitandukanye, kuko kwigarurira ibi bice bingana gutya biruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika bisa naho hari ubutwari ma 23 yagize. Kugeza kuri
kuri ubu ngubu rero hagiye havugwa igihwihwiswa kenshi cyavuzwe ni Kivu Republic. Benshi bagiye banagaragaza ibirango birimo nk'idarapo ririmo umuhondo n'umukara n'ubururu wijimye ndetse n'inyenyeri, bemeza neza ko iyi ariyo Kivu Republic igomba gushingwa maze ikigarurirwa na M23. Nyamara benshi cyane bagiye babivuga M23 mu gihe yari itariyungwaho na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Congo, kuri ubu ngubu uri kumwe n'intare za Sarambwe hariya mu mujyi wa Goma, hafi neza nyine n'ibi birunga M23 yaturutsemo. Noneho hagezweho ikitwa Volcano Republic M23 ishaka gushinga. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gato ya kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka muri etat major ya M23, benshi bemeza neza ko imyanzuro yamaze kugenda ifatwa ndetse kubera ko Joseph Kabila yayoboye iki gihugu cya Congo azi umuvuno ndetse naho bigomba kunyuzwa. Volcano Republic iraza gushingwa bihuzwe nuko M23 yaturutse hano mu birunga, ndetse ibintu biraza kuba bigenda bijya mu buryo. Benshi baragaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze ubu noneho amapiyo barishaga menshi yamaze guhinduka nkaho ari ibigarashata kibara kugeza kuri ubu ngubu, kuko Kivu Republic bari bamaze kugenda bayitega imitego. Nyamara benshi baravuga neza ko ibingibi M23 iri kubikora na projet ya Kivu Republic itigeze ihagarara, ariko Kivu Republic iraza kubidashyirwamo imbaraga zikomeye cyane. Haza gushyirwa imbaraga ni hano muri leta ya Volcano cyangwa se Volcano Republic, leta y'ibirunga ni nk'ako twabigenekereza, ndetse ibintu biza kuba bisa nkaho bishyira ku gitutu Tshisekedi. Ubu tuvugana benshi baremeza ko M23 yamaze gucanga ipiyo kugira ngo irebe iyarya, haba Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bo ubwoba bwabatashye. Biravugwa neza ko ubutaka bwo butaza kuba bwahindutse, ahubwo izina riza kuba rihindurwa. M23 icyaza kuyikundira mbere yaba Kivu Republic ndetse na Volcano Republic akaba ari cyo kiza kugenda gishyirwamo imbaraga. Turaza kumenya ibijyanye n'ibirango niba biza kuba bigenda bijya hanze nk'uko ibya Kivu Republic byagiye binugwanugwa, aho benshi cyane bemeza ko kugeza ubu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakubitwa igitego gikomeye cyane mu bijyanye na politiki. N'amakuru yarasobanura byinshi cyane. Nanone ndakubwira ko igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kuboroga gitabaza kivuga neza ko Kisangani Airport cyangwa se Kisangani International Airport yongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya Alliance Fleuve Congo. Izi nyeshyamba zongeye kuba zihagaba ibitero bikomeye cyane byatumye abarindaga iki kibuga cy'indege bongera kwirukanka amasigamana bakaza kugenda bahunga nk'uko bigenda bigaragara. Nagahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi wongeye gusaba uwo yimye atabaza abahisi n'abagenzi, avuga neza ko yugarijwe kugeza kuri ubu ngubu. Ibintu birakomeye, ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. N'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imirwano ikomeye cyane, noneho ibisa naho bikomeye cyane biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rwanda ndetse n'inkengero zaho, ahakomeje kugaragara amadrone menshi cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amadrone akomeje kumisha ibibombe biremereye cyane mu bice bituyemo abaturage ndetse n'ahaherereye ingabo za M23. Ibi rero nibyo bitumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Ni imihanda igera kuri 3 yerekeza mu bice bya Rubaya hasanzwe hacukurwa amabuye menshi cyane y'agaciro ndetse yiganjemo amabuye ya koruta. Hibutsa ko ibi bice nibyo bivamo amabuye ya koruta, ya karite nziza ndetse n'ubwoko bwinshi bw'amabuye ndetse amabuye menshi cyane ku isi acukurwa muri ibice bya Rubaya. Ibi kandi nibyo bituma Tshisekedi yamaze kurakara cyane, akomeze kugenda yohereza ingabo nyinshi agahishyi muri operasiyo zikomeye cyane zo kwimura no kwirukana intare za Sarambwe muri ibi bice. Kuri ubu rero M23 binyuze muri General Sultani Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda yerekeza Rubaya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro yamaze gufungwa, ndetse hari n'ingabo za leta ya Congo zagotewe hagati muri iyi mihanda 3. Ibi ndabikubwira ni naho hari kumvikana amasasu menshi cyane aremereye. Ndakubwira iby'iyo operasiyo ikomeye cyane, ibintu bisa naho byakomeye, ibibombe birimo biravuza ubuhuha, drone za kamikaze n'imodoka bya BM24 combat byatangiye kwifashishwa.
nanone kandi ndakubwira ko urugamba rumeze nabi nubwo bimeze bityo muri Kivu y'Amajyaruguru ahangaha hafi na za Rubaya neza ukamanuka ugana na za Masisi ntago byoroshye ndahita nanone nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo nanone hafi n'Uburundi ndetse naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihangana ku buryo bukomeye cyane twirwaneho. Izi ngabo za twirwaneho rero MRDP izi ngabo z'abanyamurenge zongeye kuba zikubitwa ku yindi nshuro ariko nanone zakoze igitendo gikomeye cyane icyatumye umugambi w'ingabo z'u Burundi utagerwaho. Ni mu gihe 23 ahangaha ikunze gufatikanya n'izi ngabo za twirwaneho ku munsi w'ejo zari zagerageje gusubizwa inyuma n'ingabo z'abarundi zasaga n'izifite umuvuduko udasanzwe nanone byongeye kugerageza kwisubiramo ariko izi ngabo za twirwaneho zisa naho zifite strategy zahise zica abayobozi babiri mu gisirikare cy'u Burundi bari bayoboye urugamba nuko urugamba rwabaye nk'uruhagarara ndetse bahita basubira mu birindiro byabo nyuma yuko bari bamaze gukora amayizuro bacanyweho umuriro baje kwisubiraho ndetse bigaragaza nk'intwari nk'abagabo bakwiye kurinda ibice bavukamo. Nizi nkuru ngiye kubwira ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Congo. Nibyo koko na makuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba imirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa 23 noneho ibintu birakomeye. Intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice noneho hagezwemo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamira kose yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Congo muri rusange cyagiye kigerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya 23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro nyamara akabizeza ibitangaza kuko aya mabuye y'agaciro siwe yakontorora nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Congo cyakomeje kugaba ibitero karabutaka ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba 23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero kugeza ubwo General Sultani Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibice ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero 23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Congo. Ibi rero byaje gutuma General Sultani Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice bya Rubaya aho abasirikare ba 23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane. Inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Congo baziborokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Congo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Congo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo 23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka imihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo basaga n'abasigaye hagati. Aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibice niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice kandi bisa naho 23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya 23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hari azarubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano aho ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare babiri bakomakomeye bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye no kuba batera ibitero bikomeye cyane ku ngabo za twirwaneho. Ibi rero byaje kuba nyuma yuko twirwaneho yari yamaze gucanwaho umuriro isubira inyuma nyamariza gukoresha systeme yo gukora ikimeze nk'ambushi ikomeye cyane iza guhitana abayobozi babiri b'abasirikare b'u Burundi.
icyatumye twirwaneho itayongera kwa divansinga nyuma yuko yari yamaze gukora withdraw isa n'iri guhunga izi ngabo zari zayicanyeho umuriro. Aba basirikare bakuru bakimara gupfa izi ngabo z'abarundi zisa naho zikanzemo ndetse zikeka ko hashobora kuba hari izindi imbaraga zigiye gukorwa n'ibindi bakoraga, batekereza ko bashobora kuza kwisanga mu mitego y'izi ngabo, ibyatumye baza gucika intege batangira gusubira inyuma. Aha rero niho twirwaneho nayo yatangiye kubacaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'imirwano, aho igisirikare cya M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Congo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za leta ya Congo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Congo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane BM24 combat imbunda zirasakure. Ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Congo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Congo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka na M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Congo byabashije gushya bigakongoka. Generali Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Congo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyo operation yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi, bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Congo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operation zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo, aho ngiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Congo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Congo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Congo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikazi gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Congo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Congo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Congo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko Generali Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku
buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Congo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na M23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na M23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Congo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho M23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na M23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Congo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo, ariko ku butaka bwa Congo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho, kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 n'amakuru agezweho aka kanya yihutirwa cyane, amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'amakuru yemeza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC 23 uyobowe n'uyu mugabo Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ku basirikare b'itsinda rikomeye ry'abakomando bagombaga kugaba igitero ku bacancuro bageze mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo. N'abacancuro baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC nk'uko bisanzwe, kandi aba baje kuba bakorera mu ngata bananiwe ndetse bamaze kuva kuri ubutaka bamaze kugera iwabo mu gihugu cya Rumaniya, ndetse bagenda babara inkuru mbi cyane kuko haje abasirikare b'abacancuro barenga 120 habashije gusubirayo 65 nabo basubiyeyo nta nkuru yo kubarwa harimo inkomere muri bo bitewe n'ibitero bagiye bagabwaho. Aba kandi bakoreshaga drone ndetse n'izindi ndege z'intambara aho zaturukaga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merekeonda de ku butaka bw'u Burundi, izindi zigaturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse na Karehe nk'uko byagiye bigaragara. Aba kandi bagiye bagabwaho ibitero 23 kugira ngo ibace intege maze ibashe kuba yahangana n'ibi bitero bya kajugujugu n'amadrone byayisangaga muri Plaine d'Or zizi imbere yuko iharekura. Amakuru kandi yamaze kujya hanze yemeza neza ko itsinda ry'abahibu, iri ni itsinda rikomeye cyane rya Special Force y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko kandi iri tsinda rikaba ryarashyizwe mu maboko ya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda, kandi bivugwa neza ko ubucura imigambi yo guhungabanya umutekano. Uyu rero wagerageje kwitambika intare za Sarambwe muri operasiyo ikomeye cyane yo kujya guhangana n'aba bacancuro, ntabwo byabagendekeye neza na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Ibiturika biremereye cyane habanje gukoreshwa imbunda ntoya ndetse n'ibikoresho bya gikoni
gikomando birimo ibisanzwe byifashishwa nk'udushoka, ibiziriko, ibyuma bitandukanye, ndetse ahaje kugaragara imirwano ariko kandi tumvikanyemo ibiturika nibwo 23 yaje gukoresha imbaraga z'umurengeri ibasha kugera ahaherereye aba bacancuro. Ibyo benshi bemeza neza ko mu by'ukuri aba bacancuro bahuye n'uruva gusenya nyuma y'uko 23 yari imaze gukura mu nzira basaga n'abari kubakavaringa, ndetse aba bacancuro baba bafashwe neza kurusha undi wari we wese kuko ntibagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo nibo wumva bifashishijwe mu bitero bikomeye cyane biri kurimbura minembwe na mikenke bikoresheje drone za kamikazi ndetse n'izi ndege z'intambara za Apache helikoptazi zigenda zirekura ibisasu biremereye cyane mu bice bibarirwamo abanyamurenge. N'amakuru aturuka mu gisirikare cya leta ya Congo yemeza neza ko uko bihagaze kugeza ubu abo bacancuro abagera kuri 4 bamaze kuba bakicwa n'amasasu menshi cyane yarashwe mu birindiro byabo, dore ko aba bacancuro bo bataba bari mu makampu ahuye n'izindi ngabo za leta ya Congo cyangwa se abarundi. Abangaba bafite aho bagomba gucumbikirwa hazwi ndetse hacungiwe umutekano. Bivugwa neza ko bacibwamo amagurupe menshi kuri ubu ngubu, ukaba usanga abagera ku 8 cyangwa se 9 babarizwa hamwe bitewe n'ibikorwa bashinzwe. Ubundi abangaba nibo bakorodona ibice bigomba kuguruka mu izi drone, bakamenya ibirometero ziza kugenda ndetse naho ziza kurekurira ibi bisasu ziba zitwaye. Aba kandi nibo bakomeza kugenda bakurikirana gukontorora ibijyanye n'ikirere, bakamenya niba nta drone ya 23 ishobora kuza gutungura iki gisirikare cya leta ya Congo aho gisanzwe gikontorora. Abandi ko kamaro kabo Kisekedi n'icyo yabazaniye, kuko ingabo ze mu gihe zageragezaga kugurutsa amadrone byarangiraga drone ziguye muri bagenzi babo. Ibyagiye binateza umwuka mubi nka drone iheruka y'igisirikare cya leta ya Congo yagurukijwe n'ingabo za Angola. Bivugwa neza ko zatozwaga n'aba bacancuro ariko zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, birangira drone iguye mu kigo cya gisirikare cy'abarundi hariya Puezero. Byateje ikibazo gikomeye cyane aho bafatikanyaga ku rugamba maze bikaza kurangira birashe, ndetse ibi bikaza guteza umwuka mubi. Amakuru agaragaza neza ko abacancuro bagera kuri 4 bamaze kugwa muri imirwano ikomeye cyane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira nyuma y'uko 23 yari maze kuritura amabariyeri aherereye hano winjira mu mujyi wa Uvira neza hagiye hashyirwa ibirindiro na wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Congo. N'amakuru agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'igihombo Kisekedi yongeye guhura nacyo. Aba bacancuro iyo bakomeje kugarizwa n'urugamba gutya bituma badakora akazi kabo. Byagiye bigaragara abenshi bari bananiwe gukuramo 23 muri Plaine de Ruzizi, byaje kurangira 23 ifashe umwanzuro wo kuva muri ibice mu by'ukuri batarabasha kugira ubushobozi, dore ko bari bafite drone ndetse n'izindi ndege z'intambara, ariko ubwirinzi bwa 23 bukaba bwaragiye bukomeza kuba bufasha izi ngabo kuba barinda iki kirere. Ibi rero byagiye biterwa nuko abacancuro bagabwaho ibitero bikaza gutuma bajya gukorera ibyo bakora kure, ku buryo kuza kumenya ibirometero drone igenda ndetse n'amakorodone baza gusetingamo bitewe naho bashaka kuza kurekurira ibisasu byabagoraga bitewe nuko batari begereye aho imirongo y'urugamba iri kubera. Ibyagiye bisa nkaho byisubiramo no kuri iyi nshuro akaba ari byo bibaye. Benshi baremeza neza ko abacancuro kongera kubabona bari kugenda basatira ibice biri kuberamo urugamba kugira ngo bamenye aho bagomba kurekurira ibi bisasu bikoreshwa n'izi drone za kamikazi biza kugorana. Ubu tuvugana abacancuro bararira ayo kwarika basigaye bagenzi babo ubwoba bwabatashye. Nanone igisirikare cya leta ya Congo kiba kizeye ko kigiye gukorerwa twakita nka kava, maze bakaza gukavaringwa mu bijyanye n'ikirere maze bakanyura ku butaka bisanzuye. Kugeza kuri ubu ngubu basa naho nabo batizeye umutekano wabo. Intare za Sarambwe ziri gufatikanya n'izi ngabo z'amadubu zari kwirwanaho bagakomeza kugenda badivansinga bakubita batababarira. Ni ibiturika biremereye cyane bikomeje kumvikana, ndetse mu misozi harumvikana ibiturika by'imbunda nini cyane ziremereye, aho 23 yaje kunyuza intwaro muri uyu muhanda uturuka hariya mu bice bya za Kamanyora werekeza hano mu bice bya Plaine de Ruzizi, ibirometero bitari bikeya, ariko 23 yongeye kuzana intwaro kwakita iz'umusada. BM24 combat zongeye kumvikana ziturika zisheringa ku ngabo, bivuga neza ko ari z'abarundi zari ziri kuzamuka zigana mikenke ku munara. Ibintu nabyo bigaragara ko 23 yatangiye kongera kugota izi ngabo. Nta mbabazi zihari, uru rugamba rusa naho
aridu orudayi nyuma y'uko intare za Sarambwe zifashe umwanzuro kujya zigaruka gutera ibitero shuma muri ibi bice. Ibi rero biragaragaza agahinda gakomeye no kugorwa kw'ingabo za leta ya Congo. Umusaruro w'abacancuro wongeye kuba nkene bitewe n'uko bamaze gukubitwa rugikubita bataranamenyera iki kibuga, igisa nkaho ari ukubaca intege muri rusange. Ibintu bibaye bishya cyane, ibintu bihinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'amakuru yemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu uyu munsi ndetse iki gitondo nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa, ni igitondo cy'itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 confirmed mama 23 igiye kuzamura idarapo rya Kivu Republic. Biragenda gute? Noneho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto araza kubyitwaramo gute ko bisa naho yamaze kwicarira intebe ishyushye? Inkuru itugezeho nonaha duhita twimukira muri studio zacu kugira ngo tukubwire iyi nkuru. Uraza kwihanganira iri jwi bitewe naho amasaha ageze, ariko ntitwabura kukubwira iyi nkuru igezweho yemeza neza ko muri uru rukerera ubu tuvugana hamaze kuba ibitendo bikomeye cyane mu bijyanye na dipromacy, dore ko ku mirongo y'imbere ku rugamba aho byakomeje no kugenda bizamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu tibagiwe n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bamaze kwemeza neza ko mama 23 Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wakomeje kugenda uharanira ukwishyira ukwizana ndetse n'uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Nyamara byaje kurangira Tshisekedi ibiganiro by'amahoro byagiye bikorwa yaba ibya Washington, ibyo mu Busuwisi ndetse n'iby'iduha. Uyu mugabo yaragiye abitesha agaciro ku rwego rukomeye cyane, icyatumye amahanga arakara ndetse baza gufata ikimeze nkaho ari umwanzuro ukomeye cyane. Ubu tuvugana Kivu Republic yamaze kugenda yemezwa ndetse haravugwa igisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cya Congo ashobora kuza kwisanga mama 23 yamaze kumanika idarapo. Byamaze kwemezwa neza mo ikirwa balkanization yo gucamo igihugu kabiri bitewe n'impamvu z'umutekano cyangwa izindi ishu, byamaze kompamingwa ndetse byamaze kugenda bigaragazwa mu bice bitandukanye. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bivugwa neza ko bamaze gushya ubwoba nyuma yo kumva ko abasirikare baba 23 bamaze guhabwa uburenganzira busesuye ndetse ibintu byamaze kujya mu buryo. General Turutani Makenga yamaze kuba yatsinda Tshisekedi mu bijyanye na diplomasi ndetse na politike, mu gihe yamaze kumutsinda ku bijyanye n'urugamba. Tshisekedi yahugiwe mu kwirukanka mu bihugu asaba intwaro ndetse asaba n'abasirikare ndetse asaba ko ibihugu bimwe na bimwe ndetse bifatirwa ibihano, ngo na mama 23 ikaba yafatirwa ibihano birimo kwitegeka kurekura imijyi itandukanye irimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ariko yibagirwa ikijyanye no kuba yakomeza kugenda covering ibyaha bikomeye cyane yagiye akora birimo ibyaha by'intambara. Benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu ari nabyo bimaze kumukoraho ku rwego rwo hejuru. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi bakomeje gutsindwa kuko bisa nkaho bamaze gucika intege. Mama 23 ishobora guhabwa ubwigenge bitarenze amezi make cyane, kuko ibisa nkaho hari ibimenyetso byamaze kugenda bigaragara aho ibirango bya leta yigenga izi ntare za Sarambwe zamaze kugenda zibitunganya. Idarapo rimaze iminsi risirikira ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo y'igihugu yubahiriza Kivu Republic yaratowe. Nimvuga Kivu Republic uraza kumva ibice mama 23 kontorora bya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi kandi bikaba bishakwa kugira leta yigenga binyuze mu mahanga ndetse binyuze no mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abubahiriza imipaka n'ubusugire bw'ibihugu. Aba bose bamaze kugenda bakonfaminga neza ko leta ya Congo yamaze kugenda igeragezwa inshuro nyinshi, ariko baza gusanga ariyo nyirabayazana mu bijyanye n'ibibazo biri kuri ubu butaka. Ubu tuvugana rero Tshisekedi yamaze kwisanga mu ntambwe 18 aho ashobora gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'iby'ingabo ze zikomeje kugenda zikora, by'umwihariko ibitero bitandukanye izi ngabo za leta ya Congo zikomeje kugenda zifatikanyamo n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikaza kurangira izi ngabo z'u Burundi nazo zikoze ibyaha by'intambara bikomeye cyane ku butaka bwa Congo. Ibyo benshi bemeza neza ko ibi nabyo perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzabiryozwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Nyamara benshi baraca amarenga neza ko mama 23 nubwo yabashije gusubira gato y'inyuma mu
bice yari yarafashe. Ibi ngibi bidakuraho ko ingabo z'u Burundi nazo zishobora gusabwa igihe gito cyane kuba zituruka mu mujyi wa Uvira zigasubira iwabo, maze ibi bice bigasubiramo 23, maze hagashyirwaho imipaka aho hazagenwa imipaka naho izanyura iki gihugu cya leta ya Congo kigacibwamo kabiri.